Niko fiti manze, uko fiti? Mimi niko poa. It's been long. It's been a minute. It's been days. But we are here. Tuko hapa. Yeah. Otherwise, siniambie leo imefanya nini wiki mzuri? Hey, this coming week we are celebrating International Women's Day on the 8th of March. We get to celebrate women. Sawa. Leo tujapiga intro. Oh, yeah, by the way. Do your thing. Look at me. Yes, sir. Welcome to Rafiki Mtaani podcast episode 3. Yeah, I'm your host. Mysterious AJ. My names are Anyango Juliet Orogo. Orogo. What's wrong with you? So anyway, before even we start this episode, allow me to wish our Muslim brothers and sisters a happy Ramadan Kareem to all our Muslim brothers and sisters. And I hope this holy month of Ramadan brings you joy, love, and all the good things. May your duas be answered by the Almighty. May you pray for us, include us in your prayers, and may God just answer your prayers. Amen. Yeah. We love you. Me too. Yeah, so let's talk about International Women's Day. Let's talk about matters affecting women, just the female gender. Women. Yeah. So what do you know about Women's Day, AJ? Siku ya kusherehekea wanawake. Yeah, wanabaiwa nguo mpya na maua. Hiyo point. Nguo mpya na maua. Na anapelekwa kwa kiosk anabaiwa chapari shafua. Yeah. Basically, what AJ is trying to say, like, celebrate the women around you, your sisters, your mothers, your female friends, your grandmother. Oh my goodness, we forget our grandmothers a lot. Sijui mbona, like, people, I feel like actually let her divert, but I feel like what wana appreciate grandmothers all time ya ikikaribia to Christmas ama time ya Christmas. I feel we need to appreciate our grandparents. Pesa hiyo time. So mwaka mzima mnanga pesa, mnakuanga tuna pesa December. Tuna save ya December. Okay. I'll let that rest, but I'm not buying it, but I'll let it rest. Acha tuache ipumzike. So anyway guys, Women's Day. Yeah, Women's Day. Iko lini tarehe 8 mwezi wa 3, 8th of March. Walai. So, Unaona venye sisi wanaume tunakumbuka Women's Day, lakini nyinyi. What do you mean? Amkumbuki yetu ni? Men's Day ni lini? Wewe kwanza sema, mimi najua Men's Day. Niambie ni kuprove wrong. Ni? Ujui. So niambie ni kuprove wrong. Unajua ni mwezi gani? Niambie ni kuprove wrong. Unajua ni mwezi gani? Guys, Women's Day it's coming. Men's Day inakwanga June, if I'm not wrong. And if I'm wrong, June, what I'm sure about ni June inakwanga month ya ku raise awareness about men's mental health. Yeah. So I know something about men because we appreciate you guys. We appreciate you too. Yeah, thank you. So leo nataka tuongelele menstrual hygiene, nataka tuongelele some diseases affecting women, just to raise awareness about it. Mimi najua. Kama unajua nini? Menstrual hygiene. Menstrual hygiene ni nini? Menstrual hygiene. Menstrual hygiene ni nini? Menstrual hygiene, well, ni when women wanakaribia their days. And you need to keep yourself clean. Yeah. Mimi najua hiyo sasa. So what happens? Anafaa kubaiwa ice cream. Like cravings, kuna cravings huku jana hiyo period. Yeah, but at least you know something. Well done, AJ. Well done. I'm a good listener. Yeah. It's clear. You're doing great. Yeah. So menstrual hygiene basically ni some level of cleanliness yenye inakuja like ukiwa before, during, and after your menses. So basically that means the whole year. Because before menses, during menses, after menses, yeah. Do you know some things that women use during their menstruation?
tan tops, kuna kitu ita tan tops, tampons. Girl, forgive me for that. Tampons. It's okay. Tampons, inaitwaje? Pads. Niseme jina always ama I don't know why people say always, but always is a brand. So inaitwa in short ndio inaeleza ni rahisi. Okay. But basically ni sanitary towels, some sanitary pads. Sorry. You know something else? Maybe so ni show. Menstrual cup. Kuna menstrual hiyo cup. Nimeijua hiyo ndio nimeisahau. Yeah, so hizo ndo zinatumika mainly by women around the world, but we are forgetting a really important group of people, girls who cannot afford to buy these things. Yeah. Because some of them are pricey. Kwanza, the thing with a menstrual cup, it's a little bit pricey, but unatumia sana. Ni kama ukinunua t-shirt, unaweza nunua hii t-shirt, but utashinda ukiivaa. Nimeivaa. That's the thing with the menstrual cup. Talking of that, when you afford, niliendanga kufanya, ilikuwa seme tu ni a sit down na group fly inaitwa Wazi Kenya. Wazi Kenya iko KU, ni ama studio I guess. KU walishikana wakawa kimoja. Alafu sasa wakona ka mashini kingine unarusha kinde kapad kanatoka. So yani ni cheap design, 10 bob unapata pad. Yeah, that's affordable. Sijui kama imepanda bei. Unajua economy ni ngori. Lakini hiyo time walikuwa narusha. Mimi nilirusha 10 bob nikapelekea na home. Oh, that's so nice. It's so nice. I know. So anyway, guys, what AJ is trying to say is that Raising Hearts Foundation partnered with Wazi Kenya sometime last year, to do a project on menstrual hygiene ya ku provide pads, and these pads were basically taken to KU. Kuna pad dispensers zenye Andrew ametry ku explain. You put a 10 shilling coin ndani yo pad dispenser and then pad inatoka. So you might be asking yourself like, what happens to someone who doesn't have that 10 shillings? So RHF at that time, Raising Heart Foundation, raised some money. We raised some money, and basically, e project ni Wazi. So ni Wazi Kenya. So they invited RHF to partner with them, kwa sababu these charity organizations need each other. Venye pia sisi as human beings, we need each other. Sindo? Yeah, we need each other. So Raising Heart ili raise some amount of money, ikapeanwa kwa Wazi, and then ikatumiwa kununua pads, and then pads ikapelekwa kwa department, I think ya gender or something. You can correct me in the comment sections if I'm wrong. Ikapelekwa kwa department ya gender. So they in school, administration inajua they need children. So if you're needy, you cannot afford that 10 bob daily kwenda kuweka kwa dispenser ya pads na inakupea pads, you can go to that department na unapewa pads for free. So wala hiyo ni fiti. Sindo, it's such an icon inclusivity. Niliona hiyo dispenser na ni ngori. For real? Yeah. Si kwenda KU, I've never seen it. Nilienda. You guys niliwashow. Niliaka kinde nikachukua. Lakini siku haikuwa yang nilipeana. Definitely haikuwa. Definitely haikuwa yako. Yeah. So Andrew, I have a question for you. Do you feel like women should get rest days wakiwa on their menses? Do you feel like this is a heavy thing for women to bear? Personally, chaniangalia kamera vizuri. Ndio mnichukulia kamera yako. Yo. Yes. You think they should? Wapewe off. Yeah. Wasiende kazi. Lakini ni siku ngapi? Ina vary. There are some women who have theirs for 3 days, 3 to 7 days. Kuna wengine anaenda wiki. Yeah, true. Depending on. So wanaweza pewa leave ya wiki moja waende home. That's a little bit too much to ask from the employer, but ingekuwa practical, I will say wapewe. Maybe ifanye holiday. Holiday lakini hawazifanani poleni. Yeah, zifanani. So mi kivyangu naona ni poa. Ni poa wakiambiwa waende watulie. Watulie home, yeah. Because tume experience na nyenye mnasumbuanga hiyo time. Hey.
not really haikuangi kupenda kwetu like ni we know si kupenda kwenye so how are they called zinaitwaje remind me hormones cravings sama hormones hata ndo zinaletanga hizo cravings so mbona mtu anataka kula omena mbona mtu anataka kula hata omena si kwa sababu ni cravings kwanza omena mbichi huyo ni kuna mlo yanajua ikifikanga mwisho wa mwezi anataka kula omena mbichi okay sijaisikia hiyo but it's okay. You're still normal. Yeah, calm down. Iko sawa. Yeah, kaina calm down iko sawa. So speaking about izo kupeana holiday if you're like a day of work kama uko in your menses, there are some countries that is a reality. Niliona. Yeah, kuna Spain, kuna Indonesia, kuna I'm trying to remember. Mimi najua ya Afrika. Gani? Zambia. Oh yeah, for real Zambia. It's the first and only. Women, you see I'm focused on you guys. Niko ulipiga research yako kabla ukuje hapa. Me, I love women. Yeah, so in Zambia by the way, it was the whole menstrual taking a leave or a day of work was made a success by the first female vice president of Zambia called Inonge Mina. We appreciate you, we see you, and to all our Zambia women, you guys are so lucky. Well, we pray for a day that we'll have that in our country, Kenya. We wish Kenya. Yeah. Sawa. We pray for a day that we'll have that, because honestly, menses ni kuna watu menses zao ni like hazikujina a lot, but for many women kuna cramping, kuumwa na mgongo, kuna kuumwa na kichwa, kubloat like unaumwa na kichwa vibaya sana. Mimi najuanga mgongo. Yeah. It's just so much like that time of the month inakuanga just so much. So I think it's a day women deserve off work ama so unaona mpewe siku ngapi? Mpaka siku yenye utamaliza. Mpaka siku yenye utamaliza. Mimi nika kwa mdosi wako ndakupea off. Yeah, siku ngapi? Siku 2. Siku 2, that we can work with that. Si ndio, siku 2 ni poa, alafu kikuja siku ya 3 nakubai ice cream. Oh. So anze kampuni. Nishaanza. Nani anataka nimuite kwangu? I think that's a really nice idea. Na pia kuna time Raising Hearts ilikuwa na project ya kupeleka pads Voi. I can't remember how many years ago. Nakumbuka hiyo, lakini sikuenda. You did not go? Kuna mse alienda mwingine. Walienda watu sijui ni 14 ama ni ngapi. Walikuwa na kanisa. Alafu hiyo Nissan imejaa. But ilikuwa na pads. Mademo alipeleka pads. Mimi nilipack tu kwa Nissan na nikaenda home. Oh God. But at least you did your part. I appreciate you. Yeah. You did your part. Thank you for appreciating. Yeah. Thank you for watching this episode, guys. Thank you, by the way, for your responses and your support on the first 2 episodes. We appreciate. Appreciate Women's Day. Good. Appreciate Women's Day. Yeah. Hold him accountable. Sister Andrew, hold him accountable. So let's wrap this up, Sasa, for real. Thank you guys for watching. What else in pay account number? I do just appreciate your sister. Hold me accountable with no account number. Thank you guys for watching. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And I hope you enjoyed this episode. And I hope it's really valuable to you. And imekupea more insight. Let's catch you on the next episode. Bye, guys.